информационному сюжету 9 августа в рамках расширения российского 9 август дар Туркманистон намояндагии аҷонсии ТАСС ифтитоҳ гардид. Дар ин бора рӯзи 12 август дар брифинг муовини директори департаменти иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии Русия Иван Нечаев хабар дод. Рассчитываем, что открытие представительства ТАСС в Туркменистане будет способствовать большей информированности российских, туркменских, а также зарубежных читателей о политической, экономической, культурной, научной, спортивной жизни дружественной нам страны, о взаимодействии наших государств на международной арене. Российская спецоперация на Украине своего рода микрохирургия. қаблан дар охирҳои моҳи май расонаҳои русия дар бораи қатъи пахши бархе аз шабакаҳои телевизионии русия дар қаламрави кишварҳои осиёи марказӣ хабар дода инро як навъи дур кардани ин кишварҳо аз Кремл муаррифӣ карданд. Аммо ба зудӣ ширкатҳои мухобиротии маҳаллӣ хабар доданд ки басташавӣ ба далели маҳдудияти пахши ин шабакаҳо тавассути моҳвораҳои байналмилалӣ ва интиқоли онҳо ба моҳвораҳои Русия рух додааст. Миссия выполнена. Войска ОДКБ покидают Казахстан. В ходе специальной военной операции по Продолжается специальная военная